Mına kozlar daha var ekan bu yoqda. Qoralarda. Ko'raylikchi. Kozlar qanchadan aka? Savdo bo'ladi o'xshaydi. Assalomu alaykum, hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın kattaluvchilari, jalpy mal charba ko'rarmandari, alыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 19-iyul 2026-yıl Чүй облусу Чымкоргон мал базары, Кемин району. Тугандар, ушул жерде козулар бар экен, бир өңдүү мындай. Сурайлычы. Козулар кимдики экен, байке? Кандайсыз? Ден соолуктаныңыз. Бул багалаңдар канчадан болуп атат, байке? Онлайн сатасызбы? 15 000 сомдон. Кочкорлорбу? Кочкор, каяктыкы булар, байке? Чоң Кемин. Ар дайым болобу сизде ушундайлар? Телефон айтып койсоңуз онлайн. 15'ten düşürüp beresizbi? 15. Oh. Tandağına 15'ten mi? Dün alsaçı? 13,5 mingden ters ketet. Telefon ayıp koymayız mı online? 0708 43 50 14. Çalınızlar tuğanlar. Kozlar barken Kemindiki değil. Anda biz menen bolunuzlar daha görsetip bereli tuğanlar. Kemin Çımkorgondan görsetip otabız. Mana ki. Bu yoqda kishi yo'q ekan. Bu qozlar qanchadan ekan? Kimniki? Sizniki emasmi? Konkretki yigitlarniki. O, bayke, qanchadan qozlar? Shular, eng arzon 35 ming. Arasında $1000 da var deydi, bular liniya o'xshaydi. Eng arzoni 35 ming deydi bir tuğandar. Anda жүрүңүздөр. Туғандар, қошқор сезонда башталды. Ақырынан башталып атат. Мыналарды көрелікші мыналарды. Ассаламу алейкум байке. Бағалары қаншадан болады қозылардың? 18 000 сомдан. Онлайн сатасыз бі? Бекер реклама ғой. 707 0707 92 92 10 90 екен туғандар. Мына 18 дедіңіз бе? Түсіріп бересіз? Қошқорлар бұл? Қанша айлық? 4 ай 4,5 айлықтар екен. Kozlardı tuğanlar özünçe tartıp görsetemiz. Koyulordu, koçkorlordu da özünçe tartıp görsetemiz. Kanalga gelsengizler görüşüzler. Kozlardı göreylikçi. Kançadan bayki? Assalamu aleykum. 15.500 somdan eken mına. Koçkorlar ne bular? Koçkorlar eken. 15.500. Şulardı kançadan berip ediniz bayki? Soda oldu. 13.500 somdan berip ediniz ha? Sodanızı versin mana. Bir 14'ten beresiz mi? Düngünü 14'ten berem deyip bayken. Rahmat. Şu bir tuğan görüp atat. Kozlardı jийнеп atat bu kişi. Janatan beri bayqap atam. O dün alıngan kozlar var eken. Bular kimdiki? Bular da sizdiki mi? $1.600 ne? Mına $1.600 araşanlar eken mına. Liniyaları var degendey. Karabil mi? Karabilden liniyası eken. Tuğanlar, şunday. O bayke kozlar kançadan kozlar? Kançadan? 13. Rahmat. Sır bolbosa aytыңыз deyin dedim. 13'ten satılıptır. Aytты özü. 13 mingden. Buna da kozlar var eken. Kozlar kançadan inim? Kozlar. Satılıp atat. Ya. Ondan kançaga çeyin? 13 mingge çeyin eken. 10 mingden 13 mingge çeyin kozlar. Satıldı al. Kançaga gelip de oşa sır bolboz aytıp koyçu. 12 mingge mına. Koçkor eken he? Koz koçkor 12 mingge satıldı dostlar tuğandar. Mına dagı kozlar. Asılıp kalıp bizim soyup koyup turgu. Kandı görsetpeli koyulu kandı. Mo kara kozlar kançadan? 15 000 somdan. Kayaktıkı? Göldükü. Zakas beresi alıp gelip beresi mi? Yok bu. Uşille. Maqul, rahmat. Sizlerge nomerini alıp bereyim dedim değil mi eline? Maqta da var eken. Kozlar sizdiki mi bayke? Kançadan? Kanday? Bağlar. 14 000 somdan. Kayaktıkı bular? Kemin. Ardayım bolu? Siz gerek vaqtda. Nomer aytasız mı degende online? Yok ha? Maqul. Kançadan berip ediniz uşular bayke? Soda oldu? 12'den suraştık. 12 mingden suradık. Düngüne berip berdi. Maqul. Sodanızı versin.
12 миңден туғандар. Қозылардың бағалары түшіп қалғандай болып жатады. Кеміндечи. Туғандар. Қана Ана несли шарт болды. дағы жүріңіздерші, мо жақта да бар екен, көрсетейін. Қозыларды. Достар, мінекей. Bir қора қозылар бар екен. Чоң. Кімдікі? Бияқ кімдікі, ассаламалейкум. Сілердікі? Қаншадан бағаларын бір айтшы дейінім? 14? 14. Қошқарлар бұл. Дүңіні 14 миңден сұрап атады. Қоз қошқарлар. Қанша айлықтар? 3 ай. 3,5 айлықтар. Қаяқтықы? Чүйдікі. Номер айтасың ба онлайн? Айтасыңар ба? Айты. 054 62 63 64 мына қозылар. Жайнайт. Чалып сөйлессеңіздер болады. Дүңіне да сөйлесіңіздер, доставкалардан да сөйлессеңіздер, машина тауып салы береді. Кемінден кеткен жеті областқа машиналар бар, чоң машиналар. Чалып көріңіздер, туғандар мына Қозы базар. Видео лайкты басқанды ұмытпаңыздар. Қозылардың 16,500 сомдан қозылар екенде. Қанша баш бұл жерде? 11 баш. 11 баш. Қошқарлар ба бардығы? Қалғандарын саттыңыз бі? Базар қандай болады? Байке аларғандар бар бі? Жақсы ле? Жақсы ле бұйырса. Шеліп сатып атасыз? Жақсы. Қаншадан бердіңіз осы 16,5 деп сұрап? 16,250-ден бердім. Жақсы беріп дейсіз. Екеуін. Мына екеуіні. Реально 16,250-ден сатып тұр. Жаңы. Саудаңарды берсін, алған адамға бұйырсын. Жақсы кен. Мына. Туғандар. Қанша олақ? 12? 12 мың сом дейді. 12 мың сом.